kita suka lihat dia pakai apa tuh? Toga. Hah? Toga. Lain goblok eta nu di pengadilan teh naon disebutna? Iya toga baju Oh, toga toga? buat sidang. Benar anjing. Anu sok jeung tahu. Toge nama. Toge. Ya itu kan orang Betawi. Oh iya. Toge. Berarti Jawa togo dong jadinya. Kan orang lu kagak ngerti Iya sih lo. sih. Makanya lu denger lo. Iya. Lu apa sih? Sahara ya? Iya Sahara. Sahara band ya? Iya. Lu apa sih Sobek Project? Iya. Lu apa PHB? Iya. Main jangan di lokal mulu dong. Aduh. Betawi dong. Iya. Lu ngerti nggak di Betawi? Kalau di Betawi gua tinggal ngomong kayak begini. Bang, kopi atuh jangan pakai gula. Gula. Betawi. Betawi. Gula aja. Pokoknya gue minta sosis jangan pakai kenteng. Kentang. Betawi, Pak. Kemarin mau gua makan semur jengkel. Kagak enak lu. Gua gampar aja ngibing benari dia. Edan. Ngobat.